Çarçadım ben, çarçadım barına. Bir durup şıpırıp bir yaktım bitsem nereden hiç çıkanı güyöz kapına dayı olacağım. Nasıl? Da işte bütülegle kaynanan geliyor oğlum. Ne? Bütmeysin mi? Daha deli bütüleksün. Keçirip koyun apa men bu jeri şıpırıp gidip kaçana çeyin geçirem he? Başı ayıldan leylensem şahardan gelin ap gel olma. Adam bolbay koydun mu sen? Adam bolbay koydun mu? Apa hazır bütüp koyum. Bütüp koy. Ertara. Başı nata iyi var. Apa degende kaynaneni karmı alıp zık zık spite kılıp koysun oyuncu. Berdirgenden kaynaneni sağa gelip alıp. Bilin gelinim keçirip koyçu beni. Ben bilmem mi canım gelinim. Sen makat. Apa siz karap tura olayınız. Tüzügül aktris atır oyası size. Biz de yemek yapacağız. Barım aktrisalık okup gitmeyiz be. Yakta mı klas şıpırıp juğup ha? Şunu aytam da apa aktrisalık okup pop ketken nazır mınçık. Jaktı. Oynaganın jaktı. Vapşi obrazga gibi. Sen oynap otkanda men prям көзүмө жаш алдым деп кой. Ушундай таланттуу келиним бар экен. Дешимди калап атасың. Көчүлөсүң ишиңди кылсаң тезирээк. А битке тамактарды кыл тез. Кыламда. Мен булбасам да чаянга кошунан келине кылып беребиз силерге. Не дейсиң? Бир класста кылып коем апа. Бол тез ишиңди. Ошотуп коетма. Апа. Buna almalar dağırlap koysanlar bulat ile calta örbesten. Bu uyda bir neyse kalış gerek de buna buyumlarda alıp koysanlar bulat da bu da bir katıp duruş gerek. İşte biraz jığılış gerek, işte men alışım gerek. Na değil hocam, almalar dağırlap şey. Ananıp göteyin menin acına kızım turup dur da özünceyle mışık bolu ne oldu? Мен алтын апам да. Kay ben bilem ne gerek. Сизди жакшы көрөм да. Ay bilem ne gerek şükür. Эң жакшы көргөн апам. Bol işlerin al. Жөн эле апам. Ушунчу мага мышык болуп атпайсың ба? Кул болуп мага өзүнчө жакшы көрөм апа. Айтканды кылбайсың, бирок акчага келгенде ушинтип жолушуп каласың. Көрөм эле. Жөн эле коем. Мады. Ал. Болуптур. Рахмат, мен тез эле келем. Болуптур апа. Эртерээк келгин. Көчөдө жүрө бербесин. Телефон чалганда алгын. Мага аз барам дебесин. Болуптур. Атасы мына балдарыңызга айтыңчы, мына алманы дарылап койсун, курттап кетиптир. Чаян. Чаян братан. Чаян братан. Братан. Кисеңиз. Катыраак чакырсам экен, жаның барбы? Чай ичтиңби? Братан, проблема. Кандай проблема бар? Кечегилер жазып коюптур. Кой? Азыр үйүңүзгө токтосун мен келет. Ай, терпила, жазып коюп берки. Жазып коюптур. Киче жетпеген окшойт а? Ошондой окшойт, братан. Жазып коюптур. Айлам биринчи айдасын кылабыз эми. Ого, жат болуң, братан аз келет. Нурик, не oldu da? Жөн эле келдим айланып. Жөн сен жөн келбейсиң, бирдемкени баштап келесиң, түшүндүңбү? Үйүң барбы? Сен үйүңө барып тиричилигиңди кылайсың. Болуптур ашны. Постоянно bir neyse başlıyor. Ne oldu da? Нерсе, просто братчикалар мындай авторитетти братандардан понять алгысы келет копа. Братан бол, Мурат болгон өзүнчө балдарды үйрөткөн. Биринчи өзүң нормально жашашты үйрөнүп алгын сен. Ne oldu da? Ne sen başına attın? Жок, айттым го. Uşu kalerini айтсаң үйгө бар. Мен чопчоң балам, өзүм тиричилигим бар дебейсиңби? Салам турда братандар. Опа, что сам баштаган. Зачем любить, зачем страдать? Любить достойно только мать. Билем сени материң кандай болот?
бардық іштерді қып қойдым опа. Ұқылап беремін, майонез орда табылды, а? Көптенде массаж тақыл көреді. Маған айт, точно бір нәрсе қылғансың, сен, Сен бекерден мындай мышқа ұқсап қойсың, бірдемке қылғансың. Ма, ешқайымды сыняк, Көрем ма? Өлмесек көреміз. Несе, бұл жұлға. Осында жарып қалды. Эми катын. Ден соолугунда кичине начарлап калыптыр. Бир жакшына бир врачка бар дагы лечение алуу керек. Ден соолук сага керек, мага керек. Эртең эле балдарың өзү менен өзүнүн балдары менен болуп кетет. Биз мындай чөлөк болушубуз керек. Сен мага керексиң го. Ошого сен барып жакшына дарыланып кел. Акча жок дейт элем. Акча дагы бар. Жинадык. Кичине узак болсо дагы жинадык. Эми бар дагы жакшына дарыланып кел. Мына иштерди бүтүрүп алайлы. Иштер бүтпөйт эч качан. Иштер сенден да калат, менден да калат. Бизден кийинкилерден да калат. Анда бир жакшы барып лечение алып, а? Ооба. Чоң эс алып келели, бул санитарияга. Сен өзүңө кара. Эгер сага Кудай сактасын бир беле болуп калса, мен о кошуна Шарапатка үйлөнөмбү. О сулуу, машинасы бар. Тамаша катын, сага жетпейт конан. Чай алып келейин. Бар чай чайлес. Токтосоң, мунага ал. Жанага кошуп кой. Бар. Болду, хорошо. Кем? Оу. Кем? Оу. Бар. Келдим, өлүп баратам. Жақсы беже. Жакшы, өзүң кандайсың? Капитан Токтосунов. Таныйм, Айына 8 жолу келесиң дейми? Тынчылыкпы? Тынчылык эмес да. Жүр, эч керек Ассаламу алейкум. Абайла болам. Мынаны алып койсоңуз. Киде аздап. Кандай жазгар элек? Аксыбы? Ден соолук жакшыбы? Şu atamdı görmegönüme bir yıl oldu. Bırak sizi gününe görem diye. Neyse daimim. Hayli oturmuyor mu? Bismillah. Hep bir batak olayla. Amin. Amin. Ушул десеңиз, кайрадан эле ушул шок уулуңуздар. Мунусунда көпкө түшүп калдыңыздар окшойт. Телефон урдоо боюнча, телефон урдаптыр. Кымбат баалуу телефон, кара түстүү, A50 деген. Алло. Ооба, жумуштамын. Кечеги иш боюнча бошоп байланышам. Давай. Жакшы болуп. Бала да бала, телефонду алып койгондон бала. Bir telefon emez Ece. Bir telefon emez, iki telefon. Екіншісі дағы қымбат баалуу телефон. Қара түстүү Redmi деген телефон. Ошондо 2 телефон турду. 2 телефон турдаган. Ай, кууратты ушул бала, кууратты бизде. Анысы эч нерсе эмес. Экинчи заявление бар. Dağ ne kıldı bu? Bir адамга зыян келтирди. Kanlayça. Токмоктоптур. Токмоктоп көгөртүп, мойнун сындырып коюптур. Азыр больницада жатат экен ошол бала. Alisa'da. Ооба. Balam. Adaş paydası может virüs bulmam olsun. Жок, сиздин балаңыз кылган. Ажап болуптур. Мени балам жөндөн четте жүргөндөрдү урбайт. Ошо бала бир нерсе деген да, кычап мени балам жиниге тийген. Эми кантсе дагы андай кылбаш керек эле. Тоңгулдактар көбөйүп кетти өзү барго. Кандай дейсиз? Дейм, не кыласың? Эми ишиңиздер сотко өтөт. Эми ушунча мындан дагы 5 метр болуп мушташ жүрдү. Мунусун дагы кечирип бир нерсе кылып прикрывать кылып алып чыгып кеттим. Жок, мунусунда мен жардам бере албайм го эже. Жок, эми бир жолуну кылайлы. Көпкө түшүп каласыздар да болору. Эже жолу жок, капа болуң. Жок, өзүң кара, ушунча мындан 5 метр болуп балдар менен урушуп, мушташып, да канчасын башын жерген. Күтүп кетти го. Мен үйүнө барайын, ата-энесинен кечирим сурайын. Эме кылайынчы, тосмо арыз жазсын балам, нерсе кылып бүтүрөлүчү. Сүйлөшөлү дейсизби? Жолу барбы? Көпкө түшүп каласыздар да. Эми ушунча суранып калдыңыздар. Ушунчадан бери тааныш болуп жүрөбүз.
кайсар же жолун тапканга аракет кылабыз, тапса болот негизи. Жолун табабыз, а? Ооба. Ошо кандай жол айтпайсыңбы? Жолдору оңой эле да, Аскар эле. Атасы. Баягы чогултканда алат ошо. Жакшынасыңбы? Onu kança жыл чогулттуң? Жок, главный балам тынч кутулуп кетсе, кулак тынч отурайбы. Ушул балаң келсин мен башкача сүйлөшөм ал менчи. Ошону алайлы атасы. Кеп коюң алайлы. Мына балам. Алем баракасын дейм да, эме буйруса чечип беребиз буйруса. Бир батаклайлы эми. Амин. Үй ичиңиздерден барака кетпесин. Теч болуңуздар. Аллах акбар. Рахмат, ошону чечип бере балам. Буйруса эже чечебиз. Бардыгы алып койсоңуз бар. Жакшы. Сен келсең үйүбүздө күндө барака болот балам. Ай башым. Бала болуп бир жакшы сөз алып кирбедиң, үйүмө. Чаян өлгөр. Момун деген атың бар. Айжан. Баш ооруду арап кетчи. Ой башым. Vay canım. Ne oldu apa? Tınçılık mı? İning momun. Beni tirileyin görgüt. Çakır momunda. Can, niye kıldı özür? Ötken gün atana közge telefon padaret ettiler o. Ekö teң urdu eкен, biröler urup alıp koygan eкен. Biröler urup bayınsaga düşürüp azı Melisa gelip ketти. Çakır men süйлөшөйүнчү. Siz özü oru olsanız abla. Жөн siz es alıp den solga karang, men özüm mындай erkekçe süйлөшөйүн. Özüm süйлөшөм, Çakır. Жок, siz жата бериңиz, men özüm süйлөшүп коем. Siz кыжалат болбоңуз. Тигрица карыса дагы бир койчалык али бар, Çakır. Koyun apa, siz özünüzгө караң, дарып бар ичиң, бир аз эс алың, мен өзүм сүйлөшүп чечип коем. Рахмат күчүгү бар. Жакшына сүйлөш, а? Болду. Макул. Каты түйбегин, каты түйбе. Макул. Каты түйбе. Аскар алека. Кандайсыздар эже? Жакшысыздарбы? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы, рахмат. Отурасыздарбы? Шүкүр көрүп атабыз. Аскар алека үйдө, Жок, талага кеттилер да. Амайлон да Аскар алека келсе. Кача бу наннан сүйүп кеткен. Амайл, нанга сүйүп кетем, шашлышмын да эже. Эми ушунча келип Астанага келгенин наннан тийиш керек. Амайл, нанга сүйүп кетем, нанга тийиш керек. Аскар алека эмне кылат эле? Апам айтты да, баягы бош турган жерге тракторун айдатып туруп, ошол жерге бир нерсе эгип кой деди. Ошого Аскар алеканы чакырсамбы дедим эле да, ошол келдим эле. Жакшы. Үйгө эле кирбедик да. Шашлышмын, нанга сүйүп кетем. Эмне жаңылыктар да? Жаңылык баягы жайлоодогу ала уюбуз келди. Анан качып кеп калды. Анан тулду. Ала топок тулду. Үйгө кирбедик да, үйгө кирбедик. Жок, нанга сүйүп кетем, шашлышмын. Кеңирээк отуруп сүйлөшөт элек да. Шашлышын кутуп отурушат да. Нанга сүйүп коем, нанга сүйүп. Үйдөн мен жакшы болуп калыптыр, Эми кичине оңдоп атабыз, Катта болуптур, катта. Үй бүткөндөн кийин үй той кылабыз. Өзүңөр кызмат кыласың. Куда калат, качан кыласың? Ушу үй бүтүшү менен. Үйгө эле кирели, үйдө жакшы сүйлөшүп отурабыз. Шашлышмын да. Нанга сүйүп коем, кетем. Аш болсун. Аскар алакам өзү акыл. Жакшы. Эмне иш кылып атасың? Үйдө эле ушу тиричилик менен. Өзүңүз жакшы билесизби? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Эй, бир пела чай ичпедиң да. İstesen bu olmalı. Ошону баягы ошол айттым да, жүр. Мага ошо тоңкулдактын адресин таап берип койгулачы. Ne oldu aka? Момун отурчу. Момун, качан адам болосуң? Качан адам болосуң? Чоп-чоң эле бала болуп калдың. Кичине мындай ойлонуп жумуш кылчы. Эмнени ойлонбой кылдым бурда? Мындай жер бетинде эмне максатта басып жүргөнүңдү мына кичине ойлонуп, мына башыңды иштетпейсиңби, момун? Жер бетинде нормально братан авторитет. Ар бир кылган ишиң уят иш.
Өзүнчө көчөдөн телефон көтөрүп келдиң. Апа, ата сизге белек деп. Уурдап алып келипсиң ошол нерсени, Зато берип атпаймынбы, брат? Уят эмеспи? Көрөйсүз. Кичине чоңойбойсуңбу мындай? Ой жүгүртүңдү, көз карашың, жашоо болгон көз карашыңды өзгөртпөйсүңбү? Убакыт келди эми. Эми эркекчиликте болуп турат да, братан. Мен билип коюп турмун тоңкулдага келди. Эркекчиликте болуп турат? Допустим. Сен өзүңдү эркекмин деп эсептейсиңби? Ооба. Эркек деген сенде болбойт. Эркек деген эркектин өзүн алдыга койгон жашоосунда бир максаты болот. Эркек бирөөгө зыян келтирбейт. Эркек өз үй бүлөсүнө зыян келтирбейт, пайда алып келет. Апам сен аркаңдан ооруп жатат. Сен өзүңдү эркекмин деп эсептейсиңби? Сен эркек эмессиң. Ошол жазган бала туура кылыптыр. Анан бетер кылыш керек. Сен ошол жака отуруп чыгып, көрөрүңдү көрүп чыгышың керек. Ошондо адам болосуң, болбосо адам болбойсуң сен. Мени отургузуш керек эмес, братан. Ошол баланы отургуза турган жерге отургузуш керек. Азыр мен бир нерсесин ушундай отургузуп коем, братан. Отур. Отур дейм. Мушуңду иштетпе, башыңды иштет. Адам болосуң. Сенде баш дагы жок. Osman anne. Gel Ergeç. Geldim. Ağzında Osman anne olmasın sen. Ne kılacağız? Kınamışım gitti. Dağı nerfimi kaçaytı, anekdot aytkanı çıktın mı? Yok. Nasriye ne yok bugün? Anday olursa ben sana anekdot aytıp vereyim mi? Cinde anekdotum var. Küldür elbeysin da sen. Hey, mevcut proçum. Ben o köngüldü jigitlerden 5. sezonunda şampiyon boğum. Akol, sonunda mı kalsın arı? Gengir sen daha barılan o şerde kız oyunu. Esterim. Vuk, Hadi. bir kızınca 3 stück çarçı olatken da. Anan bir gün veçerenkaga baram dep apam beni çaçımda örüp koyun dese apası makul dep çaçını örüp atsa biri süzülüp etti. Ben tursam aydı vallahi nakırına çek. Bu delek mi? Anan kızım emin ne kılavuz bir stück çaçın üzülüp etti dese apaya köyünü örüp koyarın deptir. Ana ne köyünü örüp atsa dağı biri süzülüp etti. Hey. Akırına çeyin olasın mı? Anan kızım emin ne kılavuz dağı bir süzülüp gitti dese apa cönele koyun çaçımda cayıp götürürüm yaptır da zaman. Osman Ali olasın da. Anam ne oldu? Veterinkaka varıp be. Anekdot bitti. Bitti mi? Özü niye geldim de? Telefonunu verip durun. Ben telefonum çoğalıp gitti. Senin telefonun benden çalıp tavalayın değil mi? Tamam mı durgun? Hemen çal. Aysar'dan numarini tavalayın mı? Numara ne klasın özdürle alıp git tacattı özü. Gün uğruş. Koy. Onun beni bıdı de bir iki günde de öldürüp koyar. Tavaladım. Sen kambayana çişim dağı tirüt çıkasın herkes koy çey. Hay tamaşa var. Anaga çalayım. Alo. Türkal. Ne Nergeç? Kaç Nergeç? Atam Nergeç. Benim telefonuma çal tapay atam telefonumda. Çalma ha. Oscar'ın telefonu bu. Bu testes çal. Ben telefonumda tavel ve atam. Nereden beri izleyip duruyorum. Senin başın işte Ne oldu? Hazır benim telefonumdan özüne çalsan bu öyle. Ve senin telefonunda benim numaram yok. Havuz gerek de. Toktağın ben hazır onda sağa çalayım. Anan çalam, benim telefon numara sağa düşüp kalat. Sonunda tap çalavuz. Ey baş işte çal. Telefonun oğlumla duratko ne gizlep duruyorsun? Vay yerin kurayını Oscar'lı koşuna boğun sen. Ağamdan kim vermeysin mi? Hey!
Nerfimi kaşa terbe çalıp ketme beni ulup bıçağını çağırıp koyam. O yeneğin kurayın ne? Vurasın mı? Uva uram! Ben onda bir kettim. Hey, telefonu berket. Ne telefonumda? Öyle de benim tutan bulatta ketmeni duran. Çok alçey. Yavaş kararı. Dağı ne? Nasılsındı verip durgun? Hey, sen nege menden sırayveresini? Oşonu orduna oşol nerselerdi, instrumentlerdi alıp komplekt kılıp büyüğü alıp koysam gerek bolat ki. Oşos men sekin senen alıp çoğultu adamga. Yıkstar. Menen deveydim ben. Akçaga al, bazardan satıp al. Akça verip durgun akça degendi. Akçanı ne kılasın herkes? O instrumentleri satıp alayım mı ben? Hey, İrgeç. Hazır bir şehirden çıkıp ketsen özün çıkıp ketes. Meni öldürüp ölügünü götürüp çıkam lan. Hop koçuna bak ondaydı. Ben senden de kulak koydum. Nerket yesin. Alıskı tuğandan yakınkı koşuna artık deyt. Hey, sen de koşunan boğandan göre o Sibir'de tuğanın boğanacak. Faydası TV'si de. Ayakta? Sibir'de. Onun ayak. Hey, Ergeç. Sibir. Var çoğulçu. Ne? Kastireyna'nın buldum ne? Sibir'i kayarken. Onların vücutta çek. Burası ne dediler? Hopam da tezroq kel dedi. Taksida uzun qolib ketdim. Жақсы Sen be? Ova men. Өткөн үшін кешіріп қойшы мені. Мені үйге жатыштап қоя аласың ба? Конечно, кеттік отыр. Geldik. Ушул үй беле? Ушулай. Рахмат чоң. Жазгүл. Жеңіш. Рахмат. Неме Жазгүл? Мүмкін болса номерің алсам болобу? Кичине байланышып турсак. Ооба, болот. Байланышабыз да. Рахмат чоң. Жазгүл жеңіш, Жазгүл жеңіш. Açam. Aro çuvallar, çaçan maçan, neslerге uақыт бөлбөш керек. Кобра любой жерде чагат қой, ома, бирок өткөндө жестко чактык. Вообще тема болду. Короче, любой жерде айрыбыз. Ой, ома, алам качан болот го бунусу да. Жок уже потеря. Прям жестко. Воу, браво. Биздин тиграны келип калган. Bir top şakaldan körü, жалгыз арыстан коркунучтуураак. Братан, Чаян братан, ким кылды буну, Чаян братан. Скорый. Алло, скорый. Центрге келгиле, центрге. Чаян! Ким бар, жардамга! Чаян, өзүңө кел. Чаян, тур.